teško i lagano pitanje, ali bi trebali sigurno više minuta pričati o tome. Ja sam od 2005. godine u Makedoniju i punih 7 godina sam igrao za Vardar i Metalu. Ja kažem da sam proveo i u Skoplje najljepše svoje godine, te rukometne pogotovo, tako da me puno toga veže za Makedoniju, a prije i poslije svega ta prijateljstva koja su ostala poslije rukometa. Македонија те запозна преку Вардар, сега е европски шампион. Колку го гледаш тој Вардар тогаш во овој сега? Pa dobro, to su potpuno dvije različite dimenzije. U svakom slučaju, siguran sam da i mi koji smo igrali u taj Vardar, da kažem, prvi, smo postavljali neke dobre temelje za ovo što su sad ovi momci kojim ovim putem i čestitam od srca, jer su napravili ogromnu stvar ne samo za Vardar, Skoplje i Makedoniju, nego za cijel region. Mislim da smo postavili mi dobre te temelje, na čelu sa Mihajlom Mihajlovskim, koji je bio sponsor tog Vardara. Apsolutno smo dobre stvari radili i tada. Nama je tada bio uspjeh igrati u Ligu šampiona, pa smo imali čak i neke pobjede. U jednoj godini smo za malo i prošli u četvrtfinale. Međutim, ovo je jedna druga dimenzija, gdje je puno sredstava više nego što je tada bilo, gdje je jedna organizacija sigurno mnogo veća. Jednostavno, Vardar je evropski šampion, to je jedna od 7-8 ekipa, sigurno i po organizaciji, igračkim i trenerskim kadrom, najbolja u Evropi. Kako se slučaja doješ u Vardar? Pa ja sam ulovčen i moj lovčan sa Cetinja, počeo da treniram, sa 17 godina sam ušao u taj prvi tim koji je bio istorijski, evo već sad prepoznatljiv u Evropi, sa nekom generacijom Đukanović, Đurković, Uljezević, Kapisoda i svi oni ostali, da koga ne zaboravim. Ja sam imao tu sreću da kao dijete i početnik od 17 godina budem sa njima i onda nastavim onako i igrački se uklopim u čitavu tu priču, gdje smo u klub po prvi put uzeli titulu u toj sadašnjoj Jugoslaviji, pa smo igrali Ligu šampiona, pa smo igrali četvrtfinale, tada mnogo teže čini mi se Lige šampiona nego što je danas, pošto su bile dvije grupe, to je 4 grupe po 4, i onda je jako teško bilo biti među dvije ekipe. U svakom slučaju, poslije tog lovčena koji je postepeno padao, da kažem, baš iz tih finansijskih razloga najviše, ja sam odlučio 2005. da dođem u Vardar. I siguran sam da nisam pogriješio i mišljenja sam čovjek koji misli kad nešto sve uradiš od sebe da bude dobro. Ako čak nekad i ne bude, znači nije do tebe. Ja sam bio srećan tamo koje 4 godine prvo u Vardar, prelijepe da kažem, bilo je tu puno dobrih utakmica, pobjeda, dobrih rezultata, a na kraju svega toga sva ova prijateljstva koja imam kroz Makedoniju su mi satkana i u Vardar i Metalu kasnije 3 godine. Kako беше prviот впечаток за Вардар и за македонска драконет? Pa znate kako, ja dolazim iz Crne Gore i u to vrijeme Makedonija, meni je otac pokojni bio šofer. On je često išao u Makedoniju. I uvijek mi je pričao, ne samo Makedonija, nego u bivšoj Jugoslaviji cijeli, uvijek mi je pričao da su Makedonci posebno dobri ljudi. Ja sam kroz tu priču tako i došao u Makedoniju. Prepoznatljiva po vinu, po ajvaru, paprikama i tako dalje. Ja sam došao tu, u tom trenutku po rukometu, apsolutno da, bio je neki nivo, ali nije ni približno kao što je sad. I prvo mi je to odvajanje od kuće bilo i prvih 10-tak dana, 15 sam tako, bio malo u čudu nekom, malo jezik, malo sve to je bilo čudno, međutim, što i dan danas mislim za Makedonce, da su strašno gostoprimni ljudi, isto kao i mi Crnogorci, koji su pravi Crnogorci. Ja sam se lagano uklopio u čitavoj toj priči, našao par prijatelja, ne samo par prijatelja, nego kompletna ekipa i mimo rukometa kasnije puno prijatelja stekao u Skoplju i Makedoniju i zaista sam ponosan na taj dio života. Koje je najdrago sećanje od toj period u Vardar? Pa ima i dosta. Sad iz ovog ugla kad je Vardar evropski šampion, možda će ljudima to biti minimizirano, ali u tom trenutku što smo mi igrali je
dosta bilo tih dobrih, lijepih trenutaka. Te prve moje godine, nažalost, smo promijenili 3 ili 4 trenera. Znači, Tuta Živković je bio prvo, pa Stole, pa poslije toga profesor Gino, pa na kraju je Vuja došao pred sam play-off. Nažalost, mi smo izgubili, znači od Metalurga za 1 gol, ne znam da li se sjećate svega toga, to je 2005-2006 sezona. I te godine ništa nismo uzeli od trofeja. Naredne 2 godine smo uzimali duple krune. I to su stvarno situacije koje su prelijepe bile, jer je tada Metalurg isto rastao zajedno sa nama i pravila se jedna dobra ekipa, gdje će se ispostaviti kasnije da ću ja biti dio te ekipe, ali poslije 4-5 godina. Znači, bile su to dobre stvari, titule, te osvajanje kupova, sama igra u Ligi šampiona, pobjeđali smo mi tu, sjećam se te godine bili u grupi Zagreb, Schaffhausen, znam da smo za 1 bod, to jest imali smo isti broj bodova sa Schaffhausenom, ali oni su bili u prednosti zbog gol razlike i tako nešto, pa nismo prošli to četvrtfinale. Znači, svakako, te utakmice, recimo, Bobitova, kao Vardar, Kotivnik, Čiti rivali, Čkembari, Komiti, stvarno sam onako pod utiscima i dalje poslije, evo 10 godina, 12, ja sam dalje pod utiscima i stvarno Makedonija je jedna sportska nacija, jedna rukometna nacija i mnogo mi je drago što se poslije toga sve ovako razvijalo na ovaj način na koji je danas. По тој период се создаваше тоа ривалство меѓу Металург и Вардар. Дали можеш да ги споредиш тие почетни денови со тоа што играше ти во Металург? Pa dobro, Vardar i Metalurg, to se baš, eto, sa mojim tim dolaskom se ispostavilo da to kreće ta neka priča rivalstva. Porano beše, da, Vardar Perister, Metalurg ne beše u toj priči za konkurent za titule. I to je bilo rivalstvo, tu je bilo svašta nešto, tu je bilo, ali iz ugla kad gledamo je jako interesantno, jako zanimljivo. Ja sam igrač koji isto navikao na crtinje pod tenzijom, da igram pod moranjem. I mi, čini se sa Balkana, svi igrači, ne možemo da funkcionišemo ako nije to tako. To jest, ne možemo da dajemo svoj maksimum ako nije pod moranjem. A u stvari tada daješ najbolje rezultate. Tako da je to rivalstvo bilo, po meni, sve u granicama sportskog. Tu je bilo nekih izleta sa jedne i sa druge strane, ali generalno sad gledano, to je bilo, siguran sam da i Metalurg mnogo pomogao Vardaru da bude danas gdje i onaj Vardar je pomogao Metalurgu da bude isto gdje je danas, to je gdje je bio prije 3 godine kad smo igrali to četvrtfinale gdje smo imali po 7.000 ljudi u Boris Trajkovski. Zašto го напушти Вардар? Kako završi tako? Vardar 4 godine baš tamo. I, mislim, ponude sam ja imao i ranije. Meni se sviđalo u Skopju, meni se sviđalo u Vardaru. Imao sam jako korektan odnos sa upravom Vardara, jako korektan odnos sa trenerom Vujovićem. U tom trenutku, poslije 4 godine, neću da kažem, dobili smo ponudu od te Kolubare Lazarevac, koja je finansijski bila puno jača, ali sad vam kažem da nisam ja zbog financija pošao. Tu nije, nekako sam osjetio u trenutku malo zasićenost. Ne moju samo, nego i sa druge strane. Dokazivanje da, svakako. Ja sam čovjek koji volim da se dokazujem, ali da bi se dokazivao, volim sa druge strane isto da imam ljude koji vjeruju u mene. Kroz život cijeli, kroz karijeru cijelu sam tako funkcionisao i sad vidim da sam najbolje rezultate dao kad i taj neko vjeruje u mene. Čim osjetim da taj neko sumnje u mene, ja jednostavno nije sam taj koji će se namećati na bilo koji način da bih ja morao da ostanem taj Vardar na silu ili ne na silu, nego jednostavno kao neka alternativa ili ajde reda radi. Mislim da nijesmo mi imali uopšte, niti ja sam dan danas sa gospodinom Mihajlom Mihajlovskim u kontaktu i prijatelj je moj sigurno i prijatelj je rukometa uopšte makedonskoga i regionalnog. Sa Veselinom Vujović sam stao prijatelj svih ovih godina i dan danas sam. Hoću vam kažem da nije bilo tu nikakve ružne situacije, samo možda jedna zasićenost s jedne i sa druge strane u trenutku da odlučim da pođem.
Tako da sam ja pošao tu godinu dana u Lazarevac odigrao, to je bila jedan projekat koji je bio i malo politički vezan u Srbiju. Mi smo te godine osvojili tamo duplu krunu i dominantno onako osvojili obje te titule. Međutim, poslije toga politička situacija se promijenila u Srbiji i samim tim je ta Kolubara nije imala sredstava za taj plan i program što su oni mislili da grade 4 godine. I uslijedio je poziv Metalurga, Boga mi neđe februar-mart mjesec. Gospodin Čokran me zvao i pitao da li sam raspoložen da dođem, da se pravi jedan novi, moderniji Metalurg na čelu sa Livnom Čarvarom. I ja sam o tome ozbiljno razmišljao, ako sam imao neke ponude čak iz Španije i Njemačke u tom trenutku, nekih ekipa koje, ne sad finansijski, nego možda igrački, svaki bi igrač rađe pošao tamo, ja nisam, nego sam se vratio ponovno u Skoplje, baš iz toga iskustva koje imam u Vardaru i tih 4 godine koje sam imao, onako sam baš smerakao, što bi mi rekli, sam govorio smerakao, sam se vratio u Skoplje. Te li razmisluješ za navijačite na Vardar? Da. Da, razmišljao sam, a pazite, ja, otac me vaspitavao na jedan način, a to je da što god radim u životu, rekao mi je moraš se vratiti u ove 100 metara. To je u Cetinju jedna Njegoša ulica se zove, to je Koz, kao širok sokak recimo u Bitvi. I uvijek mi je pričao, moraš se tu vratiti, što god radio. I budi pažljiv što radiš, jer kad se vratiš, da možeš pogledati svakog u oči. Zašto vam ovo pričam? Ja sam 4 godine, po mom mišljenju, najpoštenije što mogu i najbolje odradio za Vardar. Nisu nam se pogodile neke planovi, ambicije, moji Vardarovi. Ja sam pošao u Lazarevac. Poslije toga sam dobio poziv u tom trenutku konkurenta Vardara, ali sam se vratio i razmišljao baš o tom segmentu, ali sam bio siguran da će me navijači Vardara prihvatiti normalno, zato što znaju kako sam ja funkcionisao u taj Vardar. I to se na moju veliku sreću i desilo. Znači, prva utakmica, prvi derbi koji sam odigrao za Metalurg u autokomandu, došli su i navijači Vardara Komiti. I oni su skandirali moje ime. Znači, meni je to, recimo, jedan od detalja koje se jako ponosim i sutra ću ga pričati kad završim karijeru, da sam imao tu situaciju. Znači, specifična je bila, jer samo postoje u tom trenutku 2 kluba, kažem konkurenta. U Makedoniji najveći su rivali i navijači jednog kluba gdje si igrao 4 godine, ti igraš za drugi klub, igraš derbi i oni navijaju za tebe. To je jedan znak poštovanja, ja im se ovim putem zahvaljujem. Svih ovih godina je ostalo tako, iako sam ja 3 godine igrao za Metalurg i Metalurg mnogo volim za to što mi je puno dao. U te 3 godine napravili smo fenomenalne rezultate i vjerujte mi ovako, kad ja znam da nisam čovjek koji može miješati klubove, ja isto imam 3 klubu u životu koja volim i navijam za njih. Ali Vardar i Metalurg imaju poseban dio u mom srcu, onako i jedan i drugi klub, a ujedno nekako cijelo Skoplje Makedonije mi stoji tamo neće posebno i ovako svako ko me malo bolje zna, kad krene u Makedoniju, on kaže ideš u svoju Makedoniju. I stvarno doživljavam Makedoniju kao moju drugu domovinu, Skoplje kao moj drugi grad, bukvalno poslije Cetinja, tako da siguran sam da, evo, ispostavilo se na kraju navijači i Vardara i Metalurga, sad kad dođemo u Skoplje, mi prilaze i družimo se i vidimo se i pozdravljamo se. Koji je najdrag spomen od neka anegdota od vremena toga Metalurga? To je Metalurg, specifična priča bila, jako. To nekad smo se šalili da ćemo postaviti jednu kameru na klub iza klupe kad igramo utakmice. To je tako konfuzno izgledalo. A na kraju kad vidite u semaforu, vidite da ste pobjedili vele sile, rukometne, nije vam ništa jasno. To je tako smo funkcionisali. Mislim da se to svakako uprava, Lino kao trener, sve je to bio jedan plan, jedno kanalisanje, kako treba da izgleda tamo. Međutim, nekad nije da je to baš tako po planu kako zamišljate. Ovo se skupila jedna grupa prvo ljudi koji je specifično funkcionisala, a dobro funkcionisala.
I znači, stvarno u to vrijeme, nevjerojatne su stvari dešavale i fenomenalne stvari. Ima puno toga. Od početka kad smo došli, pa mijenjanje toga parketa u autokomandu, što su bile neke ploče, pa renoviranje te male salice koja, znate svi kakva je, pa jedna toplina koja je tamo izlazila, pa ljudi koji iz autokomande, evo svi znate koliko je, kako od jedan put počinje ekipa gdje igra u Boris Trajkovski, gdje ima, ne znam, 3000 pretplatnih karata i da je svaka utakmica 7000 ljudi. Znači, to je stvarno fenomen, po meni, fenomen za Balkan pričam, jer ipak, recimo, kad paralelu učemo s Vardarom, Vardar ima profesionalne navijače koji su godinama tu, koji su već, imaju svoje institucije, imaju sve. Metalurg to nije imao. Metalurg nije to imao. Metalurg je tako iz tog naselja i onda se pokupili ta neka omladina koja je tamo i oni su navijači, ali mislim da smo imali simpatije u to vrijeme, mislim da smo imali simpatije svih Skopjanaca, ne samo to, nego Makedonaca. Nije to bilo samo da se dijeli Vardar, mi smo komiti, mi nećemo navijati. Da nije. Te Lige šampiona utakmice, mislim da smo svi neđe imali onako u dnu duše da navijamo za taj Metalurg, jer ipak to makedonski proizvod, bilo je 10 reprezentativaca makedonskih u tom trenutku. Pazite, danas u Vardar postoje 3 ili 2 prvenstvenika Makedonije. Znači, ja sam stranac. 12 godina ja sam stranac i daleko od toga da imam bilo što protiv stranaca. Vardar je odabrao vrhunske strance koji su napravili ovo što su napravili. Ali hoću da kažem, u tom trenutku Metalurg ima 10 reprezentativaca Makedonije. Znači, ja sam siguran da je bio neki državni projekt da se vrati Kire ili Borko još sa njim. Deki je tada krećao u neku priču svoju koju je danas traje i mislim da je jedan od najboljih lijevih krila na svijetu. Stole kao pivot, znači to je reprezentacija Makedonije, bukvalno bila i mislim da smo onako generalno imali jednu blagu naklon svih Makedonaca u to vrijeme. To je kraj na prikaznata. Kako završili? Pa nije završila lijepo. Kako vam kažem, ja sam potpisao ugovor bio te godine, na još 2 godine. I bukvalno ja sam sa Ristom Čokovim imao prijateljski odnos, koji dan danas ima. Mi smo potpisali ugovor, ja sam pošao u kancelariju, ako mi je Lino na anteni rekao, pođi gore, čekate Čokre. Ja sam pošao bez potpisa, bez ičega. Ja sam prve godine potpisao ugovor, profesionalno. Poslije toga sam na obraz i ruku. I to je tako funkcionisalo. Isto kao i taj put, ja sam pošao i tako radio. Sve je završeno, mi smo izgubili neku utakmicu Vardar od Kale, izgubili titul za tim. I pošao sam kući na odmor. Samo mi je došao poziv da se nešto dešava u Metalurg. Pa vjerujem, evo dan danas, da ja zaista pravi razlog ne znam. Ja znam ovo što sam vam pomenuo prije 5 minuta. A to je da ja svakoga mogu pogledati u oči. A pitanje je mogu li oni mene. Znači ja niti sam želio da otkrivam krivce. Zašto je to tako? Ja sam, i kad sam pošao iz Metalurga, i dalje volio taj klub. Meni klub ništa nije kriv. Ja sam od onih ljudi da ne možeš da mrziš državu zbog neke politike. Moraš da je voliš, jer to je tvoje. Isto tako i za klub. Mogu ja da mrzim Metalurg zbog neke uprave ili trenera. Tako su nešto napravili. Tako da ja i dalje sam volio taj Metalurg, ujedno i Vardar uporedo i navija, i dan danas navijam za te 2 ekipe. I teško je bilo, ta prva godina, ja sam pošao u AEK u Grčku. Napravili su jednu ambicioznu ekipu sa 4-5 reprezentativaca grčkih koji su vratili iz Bundeslige. I teško mi je bilo gledati te utakmice jer sam ja dio njih i oni dio mene. Poslije 3 godine, kad sam uključio prvu utakmicu Lige šampiona, nije mi bilo prijatno jer sam znao da zaslužujem da budem tamo. Da sam bez razloga otišao iz Metalurga.
Međutim, ja kažem, eto, ovaj gospodin vole, svako svoj krst nosi i ja ponavljam, siguran sam da do mene ništa apsolutno nije bilo, to i javno o tebi sad pričam i pred svim bih stao ovako face to face, da mi kažem da ja nisam i argumentovano i kako god želite, ali u svakom slučaju ja u trenutku nisam mislio da mogu, jesam, oprostio sam generalno svima, idem dalje, ko zna zašto je to dobro. Možda mi se otvorio neki put drugi koji je sad bolji nego da sam ostao tamo. Ako bi imao šansa da se vratiš, bilo to Metalurg ili Vardar? Da li bih se vratio? Da, i da li bi bilo Metalurg ili Vardar? Pa sad, pitanje je, i lagano i teško, nikad nisam podcjenjivao poziv bilo koga, znači bilo koje ekipe. Uvijek sam pričao sa tim ko me zove, razmotrili situaciju i donijeli na kraju odluku, da ili ne. Vardar je evropski šampion. Ja mislim da ne meni, nego svakom igraču na svijetu u trenutku bi im ponovalo da bude u Tagaru. Da se ne laže, tako? To ja volim da se skroz iskren. Znači, plus imam svoju priču iz prošlosti sa Vardarom, 4 godine. Bio sam zamjenik kapitena toga Vardara. I svakako da, mislim to je sad hipotetičko pitanje, evo hipotetičan odgovor da bi ja sigurno došao tamo, prvo kao i Vardar, a drugo kao evropski šampion. To je isto kao da uporedite da li bi pošao Kiel da te zove. Pošao bi, ali on je pošao sa emocijom više. A Metalurg, naravno, ja ne znam, mislim, u kontaktu sam ja sa igračima nekim i sa ljudima iz Metalurga. Ne imaju sredstva kao što ima Vardar, ali vidim da oni opstaju, da se tu grče, muče, ali ipak na jedan dobar način reprezentuju makedonski rukomet. Te utakmice s Vardarom, većina su zanimljive. I vjerujte mi, volio bih da je Metalurg još jači. I zbog Vardara i zbog Metalurga. Jer kad ste u ligu onako jedinka i dominantni, nije to dobro. Nije dobro. Koliko god tenzije donosile te utakmice i vama kao navijačima je draže i prije ćete poći ako znate da će biti egal meč. Nego ako znate, Vardar će dobiti sad 10 razlike Metalurga. Tako da mislim da bi tu trebalo da se rodi jedna nova priča, vidim da dobro ide to koliko pratim i u Bitolj, znači Bitolj kao jedan jugoslovenski rukometni centar mora imati dobar tim. Sad imaju dva, da kažem, fina kluba, jer nama je sve vezano sa tim financijama, tako, sa stabilnošću, da napravi klub marketing takav da svaki igrač kad ga nazove zna da ako dođe taj Belister ili Eurofarm ili Metalurg, da zna da će primiti te pare što pošteno zaradi. Tako da volio bih da se otvore i ta dva kluba onako više, da ne znam, i drugi centri koji su bili po Makedoniji zažive, jer to je definitivno Makedonija rukometna nacija. To je pokazala i sa ovim zaključno svakako. Играше, настапуваше и во Вардар и во Металург, кога беа тренери Појавич и Червар. Можеш ли да направиш нека разлика меѓу нивната работа во клубот, водењето на екипа? Велика е разлика. Да кажем свима кои ме питају за Вују и за Рина, да се имам среќу да ради со ова тренер. Таква тренер. Вуја е маестро, како да ти кажем. Вуја има рукометну малиност. Вуја е био најголи играч, меѓу 2-3 најголих играча свих времена и претеча некој брзог рукомета. Ако гледате негове такмице што е игрao, onda ćete moći da uporedite sa današnjim rukometom, vidite da on bio možda jedinka u tom svijetu rukometa koji je forsirao neku bržu igru, vođenje lopte i tako dalje. Ne ulazim u detalji i po defaultu kao takav, plus sa edukacijom njegovom, plus sa nekom prirodnom inteligencijom, što ima prirodni intelekt, po meni
svakako jedan od najboljih trenera na svijetu. Znači, od njega što se može naučiti, upravo dosta puta igrači ne mogu da ga isprate na valjan način. Koliko on vidi, kako da vam objasnim, koliko on vidi 2 čekora ponapred, a mi kao igrači jedan. Za Lina, sutra kad bi bio trener, kad bi odlučio ja da budem trener, uzima bih od jednog i od drugog. Od Lina bih uzeo jednu toliku posvećenost tome što radi. Znači, rekao sam malo prije da ja s Linom u tom trenutku nismo s nekim lijepim situacijama razdvojili, ali ja kao Lino kao trener, upornost, posvećenost, logistika, sve te stvari koje su sastavni dio jednog vrhunskog rezultata, koje stoje čak i za njega, znači, sve te medalje zlatne, sve ta osvajanja svjetskih olimpijada i tako dalje, su dokaz toga. Znači, on je posvećen, on ništa ne prepušta slučaju. I volio bih, eto, kad bi bio sutra trener, sigurno da bih i od njega uzeo te stvari, taj segment stvari. Ali, generalno, drago mi je što sam imao tu sreću karijeru da mi takva 2 trenera vode i učim od njih. Po temperament? Po temperament, ja uvijek Cetinja. Ja sam Cetinjan, tako da apsolutno sam ja. Pazite, nije ni Lino, vidite i sami na utakmicu, on isto je onako temperamentan, pored klupe i sve to stoji, ali sam bliži Vuji zato što smo se istog grada, istog podnega, mi smo ludi, ono tako, rođeni ludi, po znacima navoda i važilo je za nas, jedno tamo na Cetinje, da i klikere kad igramo, i basket, i mali fudbal, da sve radimo samo da bi pobjedili. Sve. Čak i nesportske stvari. Malo šalim. Po godina pominata v Grcija, заминуваш за Романија, следна дестинација. Да. Како се пронајде во долг период си таму? Pa dobro, ja sam na direktan poziv Zvonko Šudovskog došao tamo i mnogo uticao u čitavom tom transferu i Branča Milovski, koji mi je tamo bio svih ovih godina, kažem, prve godine, da me pričeka. Jako bitno je kad čovjek neće ide na stranstvo, da ima nekog svog. Upoznavanje sredine, kluba, jezika, sve to. Tako da se ja imam sreću da imam njih. A i kad te trener dovodi u ekipu, ti imaš, da kažem, jednu zaštitu, jer zna tvoje kvalitete i čak ako u trenutku to ide malo slabije, strpljivije da to dođe na pravo svoje mjesto. I tako se to i desi. Mi smo, nažalost, te godine kad sam ja pošao tamo, ta Konstanca koja je 10 godina zaredom bila prva, koja je igrala Final Four Kupa IHF-a, prethodne godine, mi smo odigrali prvenstvo kraja, ali ona se raspala. Sponzor je odustao, ona se raspala i tu su se desile neke situacije gdje sam ja u tom trenutku imao ponudu i konkretan ugovor Dinama iz Bukurešta, a kasnije i od Čese mlađe Zvonko pošao i bio trener 2 godine, međutim prije toga poziva ja sam dao riječ ljudima koji su osnovali novi klub da će ostati tamo i igrati drugu ligu. Sada me pitate zašto, ne znam, jer to su i financije bilo mnogo manje, ima druga liga, znači ambicija ti da uđeš u prvo, ne da osvajaš titul. Ja sam dao riječ da će ostati, sviđalo mi se tamo, poklopio sam se nekako i grad lijep i ta družina, znači klub su uzeli bivše investicije Rumunije i moji saigrači što su bili, neki Rudi Staneski golman, Gurića i Toma, tako da smo funkcionisali te godine u drugu ligu, eto, bukvalno familijarno i to je jedno ogromno iskustvo. U stvari, kako može familijarno da se funkcioniše u jednoj grupi, baš tako, na familijaran stepen, taj način, i već čim su sljedeće godine ušli smo u prvu ligu, došlo još 7-8 igrača, to je već onda klub, to je to. Nema više familije, to je klub. Svi smo mi familija, ali ova bliskost koja je bila te godine, druženje, ulazak u tu prvu ligu, jedno veliko iskustvo za mene i mislim da nijesam puno pogrešio, a i da jesam mogu vrati u vrijeme. Tako da u svakom slučaju taj klub je funkcionisao, prošle godine smo završili 4. bili smo polusezone 1. pred play-off 5. i na kraju završimo 4.
možda smo objektivno trebali treći završiti. Tu su neke druge stvari, mimo rukomet odlučivale. Nebitno je opština koja nam je glavni sponzor, je zadovoljna bila sa tim rezultatom. Mi igramo sljedeće godine Kupa IHF-a, mi smo finalisti Kupa, eto, bukvalno za malo nismo dobili Dinama, nismo ga dobili. I ostaje, sljedeće godine smo doveli još 4-5 igrača, doveli smo Nikolu Mitrovsku, recimo iz Makedonije, doveli smo neke investicije Bosne, Crne Gore. Ima nas dosta Balkanaca, 10-tak recimo, tako da trenera smo novog doveli isto Francuza Godena. Marko Isaković nas je vratio kao kondicioni trener i imamo jednu zdravu, lijepu priču, samo treba raditi, vidjet ćemo svega što će ispanuti, jer stvarno taj Dinamo Bukurešt i ČSM Bukurešt su finansijski mnogo iznad drugih ekipa i teško se takmičiti sa njima u finansijama. Međutim, teren 40x20, 6+1 igra na jednu drugu stranu, tako da vidjet ćemo što će biti. Branko Angelovski сега има много влога во клубот. Како беше како играч? Како мислиш дека сега ќе се снајде во новата лига? A pazite, svako ko je bio u inostranstvu da bude igrač, znači o čemu priča. To je, po meni, ja kažem, to je lep sa 9 kola, isto kao što pomorci ili šoferi. Vi morate da budete duplo bolji od tog domaćeg igrača, uvijek kad je teško da budete tu pravi, i kao čovjek i kao igrač. Znači, 7 godina je Branko bio tamo i zaslužio je svojim igrama, ponašanjem i svim ostalim da mu ljudi iz kluba daju jedno, po meni, ogromno povjerenje, a to je da bude sportski direktor toga kluba. Znajući njega zadnjih 3-4 godine, znam da i pored rukometa, koliko je analitičan, pored rukometa, konkretno igre, on je i čitao tu organizaciju mimo terena što je bila, onako iz iskustva znam da nije nepripremljen došao na tu poziciju. Svakako da treba i jedno iskustvo sad koje će se graditi, ima lijepe, zdrave osnove i sigurno sam da će on uspjeti u svemu tome na pravi način, da će opravdati to povjerenje što je dobio. Сега ги позборувам малку за репрезентацијата до Црна Гора. Обезбеди пласман на Европското првенство во Хрватска. Што мислиш, колку е квалитетна Црна Гора да направи некој позначаен успех на предстојното првенство? Ovako, mi smo se odvojili od Srbije, to jest vratili nezavisnost prije 11 godina. Od prvog trenutka sam ja tamo i mogu vam reći da ova generacija na čelu sa Vukom Brozanom je, a reću ubedljivo najbolja, ali ima sve preduslove da pravi vrhunske rezultate. Sa što su vrhunski rezultati, to ćemo vidjeti. Oni su se kvalifikovali. Poslije jedne teške situacije na početku kvalifikacija, ne smjene trenera, nego neki gospodin Ljubo Bradović je dao ostavku i mislim spasio situaciju. Došao je gospodin Dragan Đukić, preuzeo ekipu, sastavio, napravio, kvalifikovali su se. Vraćamo u Hrvatskoj, gdje smo komšije Hrvatima, mislim da će biti navijača, da će imati jednu lijepu podršku. Crna Gora ima dobre igrače, ima dobre mlade igrače. Tu po pozicija, ne znam, taj Simić je bila priča da li će ili neće, postoje varijanta da će. Da će igrati za Crnu Goru. To je jedan kvalitet plus ogroman za Crnu Goru, zato što je to momak koji je stvarno fenomenalan. Njegov otac je inače trener golmanom Vardar. I za Crnu Goru bi to značilo puno, zato što bi ušao u tu plejadu mladih igrača generacijski, sa Borozanom, Anđelićem, Čavorom, Lipovinom, Krilima, Vujovićem, Malim Popovićem i tako dalje. Znači, oni imaju jednu lijepu priču. Ja sam siguran da će to, ili nadam se da kažem da će to Savez ispratiti na pravi način, zato što nije dovoljno samo okupiti reprezentacije. Jer sam ja uvijek, kad sam bio tamo, bio od onih ljudi koji javno pričaju nezadovoljstvo iznosio u javnost. Jer sam ja reprezent jedne države koju volim i želim samo da mi se ophode sa mnom kao takvim. Znači, ako ja dolazim iz nekog kluba, rizikujem povrede, igram za tu državu,
Ne igram ja personalno za nikoga, ali svakako je neko postavljen tamo da ti da uslove da igraš za tu državu. Ne pričam o finansijski, pričam o logistici i pričam o odnosima. I siguran sam da će se opametiti taj savez kompletan, da će, a vidim da jesu sad, da su stvarno napravili pozitivne korake, da daju tim momcima pravu podršku i logistiku i u jedan rad kontinuirani da bi mogli velike stvari napraviti. Jer kad imate takve igrače kao što je Borozan, pa dva desna beka, možda što bi ih svijet poželio Čavora ili Povinu, pa smo čak imali jednog malog Vujovića koji će biti isto fenomenalno siguran, on je nažalost odlučio da igra za Poljsku i neće igrati za Crnu Goru. Tako da sam siguran da imaju dobru priču, lijepu priču koji uz jedan dobar rad će rezultirati i poentirati sa dobrim rezultatima. Da li može biti da vidimo u Hrvatska do 30 Crna Gora? Pa ja ne znam, ja da odlučujem, ja bih prvi bio na spisak. Ja bih sebi prvog stavio. Pošto ja ne odlučujem, odlučuje selektor, to je njegovo da li će ili neće. Ja sam razgovarao više puta sa sadašnjim selektorom, Đukićem, i prenio mu ono moje mišljenje da sam ja tu za reprezentaciju uvijek igrao minut, 5, 10, 60 ili bio samo podrška njima s klupe. Mene je manje bitno koliko igram, ako im znači na bilo koji način, ja sam tu, do njega je da odluči, ja sam uvijek, kao se znalo, za Crnu Goru srcem igrao, bez interesa, bez bilo čega. Crna Gora je moja domovina, ima jedna priča koja je 2005. godine bila, kad sam došao u Vardar, imao sam ponudu tada da igram za Makedoniju. I vjerujte mi, iako sam samo godinu dana bio u Makedoniji, da sam ja htio prihvatiti tu ponudu, ali sam rekao, tada sam pričao sa Mihajlom Mihajlovskim, rekao sam, molim te sačekaj referendum, jer ako se Crna Gora osamostali, ja nemam druge države, to mi je životni san, da igram za svoju državu. I srećom, hvala Bogu, mi smo se osamostalili, ja sam igrao punim srcem, plućima, emocijom za Crnu Goru i to su isto neke emocije koje i u karijeri nečega što ću se ponositi sa. Koja je tvoj najgolem uspeh u životu? Sportski. Kako sagaš? Iskra. Moja čerpica, koja ima 4,5 godine, to mi je najveći uspjeh u životu. A bit će mi još veći, ako Bog da, uz Božju pomoć, da je vidim da bude pravi čovjek. U današnje vrijeme je to, mislim, svakome roditelju najbitnije. I to je nešto što je osnov, ta familija, od čega, mislim, kreće sve jedan temelj svakoga čovjeka je familija, sportskih rezultata, sve te medalje ostanu, lijepo je Steče rekao sad baš na kampu, sve medalje ostanu tamo u nekoj vitrini i ti se ponosiš sa njima i kad ti prijatelji dođu ti pokažeš, ali isto tako kad podvučeš crtu, ono što ostaje prije i poslije svega su ovi prijatelji i ova prijateljstva koja imaš, koje ja lično imam i po Makedoniji, i po Grčkoj, i po Rumuniji, i po Srbiji, i jako sam ponosan na njih, i kažem, uvijek se rado vraćam u Makedoniju, to jest baš tako, vraćam, jer ja nikad nisam pošao mozgom iz Makedonije, i svaki uspjeh rukometni makedonski gledam kao svoj. Втор път си на кампът Белушевски. Колко ти значи работа со деца и koje suvete što bi im ga dao kako idni komentaри? Pa mi, nažalost, moja generacija, a i prethodne, nisu imale ovakve situacije. Nismo imali takve kampove gdje dolaze igrači, možda koji su ti ovako idoli, ti rukometni, gdje ćeš samo pojavljanje njihovo će ti dosta značiti kao jedna motivacija za rad. A kamoli da dođe pa nešto ti da neki savjet, radi sa tobom i tako da. Mislim da su ovo prave stvari, ovo što Storče radi je fenomenalno. Kire što radi je fenomenalno. Znači, to su, taj uzrast je djeci bitnije čak i priča, teorija, nego rad. Iako je to podjednako, treba jednako da ide, jer bez rada uporno ne postaje se igrač. Iako, nažalost, danas dosta roditelja
žele preko svoje djece da ostvare neke svoje ambicije, što je potpuno pogrešno. Znači, mogu vam reći iz mog primjera, meni otac pokojni nije došao bez na jednu utakmicu što sam igrao, i to koji je bio bolestan. Znači, nije to mjerilo, ne kažem. Ja bih šutao za moje dijete bio najveća podrška za sve što želi da radi. Ali treba ipak dijete kanalisati i pušti da odluči sam što želi. Ne možemo na silu ga načerati, ajde ti treniraj rukove za to što sam ja trenirao. To je meni apsurdno. Tako da i savjet prvo roditeljima, pošto sam me pitao za savjet djeci, prvo savjet roditeljima. Kanališite djecu, vodite ih na sport zato što je u sportu zdravo društvo, po defaultu zdravo društvo. Maćite ih sa ulice, neće dolaziti u neka iskušenja koja dolaze na ulicu, ali isto tako ne budite bolesni, po znacima navoda, da od svoje djece pravite robove za uspjeh. Znači, dajte svu podršku toj djeci na bilo koji način, na koji treba, ali nikako na neki način koji ćete sputavati, gušiti, koji će to dijete poslije izvjesnog vremena, će mu sve dosaditi, dići ruke od toga i tako da. Znači, uporedo škola, nije ovo sad fraza neka koju ja pričam, nego stvarno je lijepo u današnje vrijeme, znate engleski jezik, znate sa kompjuterima raditi i neku školu koja te interesuje završiti u sve ovo. A djeci kao djeci, ja nisam rukometni Ronaldo, nikakvih. Znači, to što sam napravio karijeru, napravio sam upornošću. Sad gledam, pođem na Cetinje, srećem se sa mojim drugovima koji su trenirali u istom trenutku kad i ja. Oni ništa gori od meni nisu, čak možda i bolje. Jednostavno, to je neka sudbina, upornost, kako te život navede. Da se vratim skroz na početku priče, kad čovjek uradi sve što je do njega, da bude dobro. Čak i ako ne bude, nisi kriv, to je već neko od gore napravio put. Zato djeci kažem upornost, jer ne može se, lagano se sad dolazi nekako do situacija kao bit ću ja, kao on, bit ću najbolji i tako dalje. Ne znate koliko treba znoja da prolijete, da dođete do situacije da uspijete. I nikad sa nekim današnjim uspjehom se nemojte sutradan ponositi i to da vas putava, jer to je zamka. Sve dok traje karijera, svaki dan je novi izazov i novo dokazivanje. Jedino tako ćete na vrh se popeti i napraviti neku karijeru koja je u vašim okvirima najbolja. Yeah.